tichikane kusiri tukoria Alhamisi chitariki 12 mutinyo oyoiga okatatu. Karibu sana asekeunga chinsa isano na ibere chamo gasohirinde tunyara konyasanga kurwa serikali nene na bwigo kurwa liroba liagusi ilietariane kuruko Matilda Baigwa nyara gusangana nje ase chinsemo chiri cha Facebook Getembe TV na bwigo chinsemo cha YouTube naro una Getembe TV nane kero tuguchaka kurwa ase amangana yechisemi nigobono umobunge okitutu cha North umoske Jafete enyakundi bono anyari kuboria abopatane bechisemi okora ase chinsemo ekigusekora se bunge yo kupaterana elio kuzukia na bwego kupokia egati yechiskuru chiria charo rekanire kwirana magega ase chingaki echiga kaukwana chingaki arekwena na chibasari cho mwerio ase chinsemo cho nigobwigo aboririe aborokigwa banyare komenta umukia kigima ase chisemi kira kuboria apa ibore na brabu kubaterana na barimu elio kusegeta amasomo ase bunge ya Kitutu Chache North. Na igura mangana na atemre kuliye Minsko mwalimu. Ndio sisi tutangangana pande yetu. Lakini pia wewe ngangana pande yako. Ngangana pande yako, ngangana pande yako. You know, I'll tell you the truth. Umeniambia watoto wa grade 10 ni wawili. Peke yake? Ndio watoto wa grade 10 wako wawili. Let me tell you, iko shida. Serikali ya Arua chiweza, na nje uno mchume na letre chiweza, na uno mwibuli, kenda, kore konda, akana. So chochote kile mzazi analeta, kama ni mahindi gorogoro mbili, kama ni maragwe, kama ni kuku, wewe chukua. Chukua kama school fees, uongezee kwa ile lunch, ili mzazi pia yeye asisubuke sana, kwa sababu mzazi yako hapa kitu anafanya ni kuenda shambani, apande mahindi, ile mahindi kitoka, ile kidogo anapata, alete kwa shule. Amen. Sawa sawa? Yes. Na usifukuze mtoto yeyote kutoka kwa shule. Ila adebi ya walimu wonse. Mwalimu wonse mwana, elere ngoja wonse mutana. Maite muisunda abantu bacha barani. Bakangongora sana ndebira asia mwana koro chipara ni nestima. Lakini wono kuangira kubwati omuntu gete. Abantu baminto emwanje orete mbwati omuntu osekolegazi. Mbwati omuntu osekolegazi. Ikonkolegazi kwanza. Eminde tomanye komanya kuchikezi kwensene. Ikolo rono tigambaboni. Kumaita abantu abonzi bagonchokana babwatirazi. Abantu mwahetegazi ninche nabarayi bali bandi. Tikangobolia Kalonzo nabwatirazi. Kalonzo nabwatirazi. Egali kashako ulikuwa sere nabwatirazi. Wamalo nabwatirazi. Okay. Abandi bagonchokana na mamba babwatirazi. Babwatirazi. Bose barabungu twetwe mata yetukuligera. Inche. Bose ninche moja kubolia maswali. Asensemo eyo ya marani nigobono banyarire kwimuka gitambukiro kyoko basira na bwo kubasegeta borokiwa elio komento mokia ase chisemi na kagose amate ikiombe kimanyikanite buna Nyakome family nigobono bagendete gutarire gati y'искuru me yenseme yo ya marani nekero anene muno bakwena na oboseme ochiase aborokiwa bayetange kurwase utumiki wa maliogo yogotine na bwigo kugendera kubwaterana ase okwena na amoro kerelio na bwigo amegerio ayo arabakonye Samaria tangoro kwa Edward Nyambane Bosire Kurumaran Ward Mwakebwe West location wono abate nega iga nege kundi kya Nyakome family nege kundi ke bwata abantu 50 etwachitamo egangenene yo advice abana chiskuru nerigera abana bakoromukia baete amasomo abo nande bacho gwekonya Samaria tangoro kwa Barnabas obai wa Kirongo na nche no yo mase familia ya Nyakome na intwe etole nesegetana na sabana baito asengencho tutageta abana basome na bago bacho kwekonya singa kichire motu rero litukulia rero etole se skuru ya Nyakome gano twasomete abantu abonse bare mega ya nega iga no basomete iga nande babwate gankenene
byokoranga esukuru ya Nyakome yasukire se biwango bya masomo etwarochenga chisukuru chinyinge nchibwato bolemerwa mborobi obolemerwa bwa bana okonyora omwana agosoma bya lakini wikagatiyo tige skulu ana baito gotwara bali challenges in terms of discipline na sayo abana baito banyora obokongwa sama soma abo munanje omutaraji omoseneta Kisi County ntobwate program yoko motivate abana baito nakobakorera mentorship arafu tubaguide properly so that nabara muhimu wa masomo na yamana na anda masomo na bwate value igorero tugukwanira abaibori tukwanira abana tukwarire n'abarimu igorende tigatubwaterane asengani yiga erigere sukuru cyetu yakitu cyacinote discipline yamana koleta okoro kuyasa asiki sukuru na okoro kuya kolete amatoke amayase society elio abana baito bache koba nama nobogimogu ya asinga kire moto nando mwana for example osoira sama na drug and substance abuse mwana itawe tamasomo ekene yenero niengiya osega ngengiya yokobwaterana asa amasomo aito ikiagera gochimotuga iga amasomo nararache gokonya abana baito amale makeire ebinto bono egento getigare toro no ko abana chisemi elinde bache kwekonya bache kwegambera gochimotu nawe bamenyo obugumobuya. Na kurase bunge ya Nyaribari chache abanyakenyoro obakabosi ria misiani yogotoka ime wodi ya Ibeno nigobono besokire na gwaka mbuya ekiagera umongina oyomo aselieta Esther Kerubo konyora nigo airirwe gusaimukigwe na mache ase oroche rwanyanturago chingaki embra enyinge genderete gutwa kurende nigo obakiribuya uchase umusa oyomo oyonyara kwero na boigo goswa gwa kontimbu na bwe gotoria obugima abwomongina Esther chinga kecho nekero bakubole buna banyale kubekerwa na kwagachirwa amararo ase chinsemecho elio gutanga abantu guswa roche kutambuka chindoche Ningoya kaliraya Nabekirwe sanduki iringo kigwakira nigwa nkaboka buna Yesu na kimoko yene bya abantu baminto nene amacha yare ko bana asira mororeso mwana kirinto ni anduseti emora abase ko bano mondoko monto tayore gocha ko rendo bokombore buone abakombwate no bonene monto tayora ichabare mereri abagambi kakia sana ni morosie taracheye egera abantu baminto mbabase ko genda roche nonya na abana bono gochikwa batore gotuma abana goche etinga ntu abanyare gocha nyantura gechiro aseta yo toranyare gohita ekere mbura yature amache yako engera gaiga akio no muichano manene twarorire senyeka bosi gaiga omongina keruboga kigarweta makwiri gati na nere bie kotigira senka yaya na bwate no mwana omuchandete timetinga mwana yaya amugwate kugenda ngute kurendo mwana oyo nyasaye no muntu wo gukumia kakio nyasaye akita sabe kanisa nero murwanira akora gento kya kamurushi maria machimi no mwana oli omokonyete nyasaye go seseni na ndagendere gokomenda nkoro kunga Charles Nyaiburi kuruka bosi na ndendo monagari okabosi etarache ya lyakeronga abarayi baito nimanyete ngambara amanyanga etarache nerenze njegento nare gosaba kurwo mwe musie achara aligererie etarache ligere imoke igoro ikarabati eri mondiri goeti mache ligere tanyoro abakonyi Muraiwense Muske William Ruto nigo atuguteirare siasa chokubagana aba Kenya nigo atevrumuna ekiama kia UDA kubwaterana nekiama gia ODM ekirenga ekemo gyokubeka aba Kenya bonsi amo kauko nokorase county ya Nandi nigo boigo abolire aba Kenya abagendere kweli kia asikia mekyo kia UDA chinga kechiga ekiro obochorio panane waberire ange uchaguzi ya chama iko Jumamosi. Sindio?
na tunataka watu 500,000 wajitokeze kupiga kura ya uchaguzi wa chama. Kila polling station tunachagua watu 20. Hawa watu 20 ndio watasimamia maneno ya uchaguzi mwaka ujao. Wao ndio watapanga mambo ya chama, kwa sababu unachua chama ya UDA ni chama ya kitaifa. Kenya hii hatutaki siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya migawanyiko, hatutaki siasa ya ubaguzi. Sisi tumeunganisha Kenya iwe moja, na hiyo ni kazi yangu kama kiongozi wa taifa letu la Kenya. Ndio mnaona tumekubaliana chama ya UDA na Kenya Kwanza, tumekubaliana na chama ya ODM ya kwamba tutaketi chini, tutaongea, tutapanga coalition ya kutengeneza serikali ya 2027 ambayo italeta Wakenya wote pamoja. Tuunganishe iwe moja, tuunganishe iwe moja. Kwa hivyo nyinyi watu wa Chepterit mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Hebu nione tutam. Na ase umubasokano wetoigo uyo nyako onyarako base chinsemo kwa muno me yomocho Nairobi nigobono mugabana umokoro na inde omonya abiasara omoske Mike Mbuvi Sonko bono abwatukiro bokonyi buchase chiamate chiri chitari kwenyara elio kubakonya ose asoko basira kubaenia abancho ababo nigo akanire chibil echichinkendo elio gosira chinka wetane 25 nebere ase omurobe yo anyara koba gakolira hase atebire kati ya bali basiretie amagimabo kweligeria barenge nabwo gakoligeria chiamate chiabo ekibono chatigeire ase obukendo wanene. Mimi naitwa Francis. Mimi nafanya kwa ofisi ya Mike Mbuvi Sonko ambaye pia ni party leader wa National Economic Development Party, lakini hapa hatujakuja siasa, hajatutuma siasa hapa. Ametutuma tukuje kulipa hizi bills zile ziko hapa mochari zote. Amesema angeweza kufika kwa sababu akona mata kotini kidogo anamalizia, but once amemaliza atajoin families ama anaweza waita pale kwa ofisi ndio apangilie mikakati vizuri. But ametuashua kwanza tukuje to clear hizi bills zote zile zenye ziko cleared, zile familia zenye hazijiwezi tuweze kulipa hizi bill zote. Sawa? So tutaanza hapa one by one to make sure kila bill imekuwa cleared. Tuko na team leader hapa wetu Jawe atatu lead kulingana na vile wamefanya investigation yao na hizi bills. Tutalipa zote to make sure kila familia hakuna bill wanadaiwa. Si ni sawa? Mimi naitwa George Rodi. Mimi ni mkaaji wa Kibera na mimi ni chairman boda rider wa Kibera Sub County. Nilipoteza rafiki yangu sana na nikoligi wangu wa kazi pale hivyo Kibera, alipelekwa na maji na pikipiki ambaye babake ndio huyu. Hata ukiona huyu mzee ajiwezi, tumemhosta pale Kibera, hata Kenya anaweza kula hakuna. Asante sana Bwana Sonko kwa kutusaidia, kwa sababu tumetembea hapa na pale, hakuna mkubwa yeyote wa Nairobi wamekuja kutusaidia. Tumekaa tukisaidiwa na huyu bwana wetu kutembea huku na kule, tunatafuta pesa ya kusaidia hata huyu mzee ama kutoa bodi hapa ili tushinda kutoa. Na tumeona Mungu ametuletea Bwana Sonko. Asante sana. Na sio matanga peke yake, shikilia majamaa. Tuliona hata Conjestina ulitusaidia sana, ukashika msichana. Sasa hata maisha yake inaendelea kama watu wengine, hata kabila yake. Kiombe gitenenetwo bochowari nechimbe bimense ya Kenya kia Independent and Electoral Boundaries Commission IEBC bono nigo kianyare kubura na nigo kiganetie chibesa chetaneti chimilione chimi isano na isato ase okugendera kuyarigania nabo igo kwikirania emirobelio na mariganio bosio bochorio bonene bole bosio chinga kicho nigo bakorie miremo ase kiombe kyo bono banyare kubura buna nonya nechigari chigutumikwa na bakorie miremo oba IEBC nabo igo na chi computer chinyingi chabo nigo chibwate emichando mekiro bono baganete buna serikali anomuno ebunge enyare wetie budget yokubakonya nabo igo kubasira asokuba chibesa chiseine banyare kuyarigania obwikiranu ase obochorio bonene bole bosio. All of us as commissioners, we are using very old vehicles. The other day, my colleague here, is it called bearings?
The front wheels came out. The front wheels flew out. God forbid we could have had breaking news. So the situation room will be there to do a number of things. Number one, real-time updates from the field to know ni nani anasema uongo, nani anasema ukweli. Have the offices of the former commissioners gone with the furniture also? Of the officers? We need laptops. We need a computer to be there. We will need officers. So hiyo kizungu mingi is what it's going to do. We didn't have allegations of rigging, but there may have been allegations of other malpractices. So how did you rate yourself? I would mark ourselves at 90%. We did well. The only areas where we had challenges, as many people have read in the press, was to do with incidences of violence here and there. Ingendereko kwariganiria yona yana mangia senchira ya bene na bwigo tunyare kuyasanga asikionga chinsa 10 cha rero maroko bakorende to basaguska ikiagira umurubiro of vibes on vibes no rale tosore nere MC Wiza Crown na bwigo DJ Creeper no so ya sembio chitageka chinke chirevosio gendera kurigereria Getembe TV kiagira na kio ikionga kya mwamugusi ereteriane Matilda Obaigwa. Enya gitari ya HK International